Ele whaititia lava le viinga o le atua, o ia o le tamalo whaia te oe ma o whai fo in tai mai lo ainga, ma lo fo I ainga wau I ai le nei as fo. Lo na lofa ma lo na anga le lei. Ia, tātou tuli roina le whaafitai ma le sauni ngā lotu. Pēn tāpe nei le sunga le o ia tawai I le tai au o te atu nei. Ai le whaititia le viinga o le atua, e ma whaia I tātou umalava o tātou vivi I pēr ma whaafitai. A le swafo Yesu Kristo I whaafiro e tu foi. Por kalame masani al tō Tepa I le ainga vai o sata itas. Ia te o tau umalava. E pa ia mawalunga o le tātou o tinu I o tūlanga whaalupe Samoa. Ia mai lava I maua te tele se I o pito I titi. Ia e ngata ai se tala o ne li tina. Ai peta I ane o le alofa o le atua e whaafiro I atuai. Pa pena fo I le au whainga luenga te tofia le atua. Pa pena ona tala I le tala le le Yesu Kristo. Iso se tafar kalopi. E me se fo ile tata o tunu pele o Samoa o mafuta mai. Tono mau tamalawa. Tu asinga sina I tamama tina. Ele ngalo o tau. Alo tau te talo. Manu iai o tata o ainga. Ia ai me se fe au mga luenga whaaftaile tapuai. Ma tua whaaftaile o na sai. A tono o program se Tepa la le fo o tau pisi le tai au. O wale aveina o whanau. Ia al whaaftai I le atua o mawal soi fo manuia I o tātou ainga. Pe lava e mafuta mai ai, mana tua le mawhana ngalo ia tea. Ona o manuia o Samoa na e fio mai ai ma o sau e sa ili malo. Manuia tātou pisinesi pe lava ona tu whaatu I proklame vai a sata itas. E le ngalo whaaftai ale tua Tepa I le ainga ma le wha malo. Le a lava o le whale taavale, o le whale ainga, o le whale sui sui. O a lava tulanga ua whaamanuia I nai oe. A tau le leia oe. O whapena o tātou fia o mai o tātou tangata Samoa I lo ainga, ma lo ainga. Pe ona iei lava le aua nepor kam tue Tepa I le ainga, o le manuia o tātou ainga. Whaafelo I atu lava ma le whaaloalo por kalame a le tue Tepa I le ainga I ate utou uma lava. E le mawhau alu loa ma lo whaaloalo tele lava. E whaamaise atu le atua I o tātou ainga o tu fia loi matamalini. Tātou te tū le upua le atua amu I e whaanoa noa. A wai whaamawhanawhanaina I lātou. Te lava e mafuta mai e le nei tai au, tono mauta malawa, tono lo sā, lunga o tō whanga I tua asina sina mātutua, whaafelo I atu ma le whaanolo te le lava. Ia o tūlanga māsani, o le tātou por kalam tua te pala, inga māsani o na o whaitawina le awhiongpa ia le atua, e ta iai, a le nei tai au, taluai, ele ngalo le upo le atua, ai taluai o na iai tāua, o le nei aso o o iei tātou mālo whaalolongia. O leo manatu ai nāna o whapeat whamen lau tūsa salamu. I vi ia tuia o tau le li, a wai le lava o ia. E whaava vau lava lo nā lofa, yes uma ia te tātou. Praise the Lord for He is good. His love endures forever. Ai tau te sila fia fo le telo te mi a tātou wone, I bea tātou te poto ai tātou, po o le a se whaapoto tonga le telo te mi e whaapea mai le tangata. Ia, e le atua, tātou whapeat I teimi umalava, o teimi umalava e le atua. Ai, e moni whaamaoni wai whai mai le upo le atua. E nā tofa tofoia o na I loa le atua. E moni ma whaamaoni, oh taste and know that the Lord is good. Pauio nai upu o watu le nei tai au, ona o le tātou proklami e tātou malo, le ali whaitawina le whiongpa I le atua. Ai o upu ia mana tō o teimi uma tātou tautalai. E le ali, e moni lava. E le ali. O ia le uma wailo tau soifua malo o wola whau tātou wheloa I le nei tai au fō. E lo nā alofa malo nā ngale lei. Paftai o le alofa leo le atua malo na le lei. O tātou malo le nei tai au. O o nisi le paia ma le mamalo o le tātou atinu o malo whaaloloina. O mawhai o na mafuta mai I le nei tai au. O wala tātou por kalame. Ese wala uina I le atua. Ai le upose lilo o tāpenaina I le atua. O paia ma le mamalo o le tātou atinu o ngā lulua I nisi o ngā luenga pio na wala uina ai. I le atua o tātou malo le nei tai au. Mai le ofisa le o le soifua malo loina. I le nganga whaalolo tele lava ia tea o le tina. Ia o te whaafilo I le tuai whaafitai tele lava. Ona o maua le nei awa no tā wato te a fio mai ai. E a vea fo I malo whaalolo mia o tui Tepa I le ainga I le nei tai au.
o le ainga lava pe ona outou silafia ia e tu'u atu lava o le ola maloloina le tino loto mafaufau ma le agaga o lenei la taeao tatou o mai fa'atasi o le ua sumaia tatou malo ia e fa'afelo'i atu ma le fa'aloalo tele lava e le fa'ia ma le mamalu o e ua afio mai le tatou ofisa nei ma ua fa'apena fo'i ona matou au'auna atu fa'afelo'i atu tu'atuia lenei avanoa tulou lava i loutou pa'ia ma le mamalu fa'afelo'i atu o le o te papa'i atu o lo'o fa'apena na susu mai le suga iā papali ia o le fionga fo'i po le sunga iā mareta ia e fa'apena atonu o le sunga iā tupu sensio ia o lo'o iai fo'i ia Janet Masoe ma lo'o fa'aloalo lava ae lelei lava le motu le pā'ua iloa su'u atu ma le fa'aloalo tou te saunoa ia e maisi fo'i fa'ailoa fo'i o le galuega pe ona outou tautua ai totonu o le ofisa le soifua malōlōina ma lo'o fa'aloalo tele lava talofa Talofa i lau sunga i le whitua ia eti ia po oe fo le tinase i tulou lava upa ia i le nei fo i tae a fōma le tātou por kalame fai fo ia umasui o le ma se elu atu ma le fionga i le tamaita i tausi mai pasi ia mareta ia o ma ua nei o le ma te ngāru rue atu nei le tātou Peda Tribe Community Trust i nei mangele ia vi ia le tu lo na lo fam lo na le lei ua fa fu isi so i fu o le tina tu road fu tua su ga fa fega ia a me se fu so i fu su ga ya tupu ma su ga ya chen mo fu ma lo si le wo mai ta tu te fa so por klame ia wa se ma luia mo le ta tu Aiga ia o le fa ta lo fa tu le mai tu su ga ya mareta ia fa tai lo fa pena fo na pena le sisi le mai fo le sunga ia tatou malo pe ona outou sil tatou mafuta i le nei taeao ia o le a fa'apena ai ona tatou fa'asoa ma lo'o fa'aloalo tele lava atonu la le afaina se'i fogaina lava fa'amolemole e loutou pa'ia ma le mamalu fo'i outou afio mai i lenei taeao lausuga ia e maisi fo'i le Janet ia e maisi fo'i le suga iā tupu i le tatou tāupu fo'i po le lagona i lenei taeao fa'amolemole lava o le ale winga o le My Baby's Village po lautou porklame sili ana to atu lava noa ona o outou afio mai se fogaina lava le fa'amoemoe ma le tulaga pe ona ia le tatou fa'atanoaga lenei aso ma le fa'aloalo tele lava i lautou tupā Yeah, I love team of Steve. Yeah, so My Baby's Village started a couple of years ago when New Zealand police approached Moana Connect. Back then it was Moana Research to come up with a Pacific approach to SUDI, which is a sudden unexpected death in infancy. So they realized that Māori and Pacific communities' SUDI rates are quite high, but the mainstream messaging wasn't working for our communities. So they approached us to come up with a Pacific approach, which is where My Baby's Village came about. So with a couple of other organizations and some funding, we were able to come up with a social media campaign, which was activating the families around the babies. But since then, we've grown from about 5-6 organizations to about over 30 now. So all coming together for the shared goal of the betterment of the health and well-being of our Pacific babies, our Pacific parents, and just our Pacific people in general. So what originally started as a SUNY approach has now grown and to a more holistic approach. But that's just a little bit of a background to My Baby's Village for Te Lava. ia tona le afaina lausu pali ma loutou mamalu fo'i fa'afetaitele lava mo le saunoaga o nau fa'afoga atu ia ae mo le fa'afoga tapua'i lo tatou atunuu ia pe mafai lava ona saunoa fo'i ma lo'o fa'aloalo tele lava ina ia silafia ua le so'atele ia o tatou fo'i lo'o fa'afoga mai i le tatou gagana mo le silafia ma lo'o fa'aloalo tele lava
Whawhataitele lava whaletua, tina eti. Masalo le atu atu ia Janet. Janet o le te whaafonga mai. Ma whaiona e whalawa i te lilwhina ngalo o le tina al whaletua ia eti. Ia saunua mai, o na watulo se whapopoa mareta malo tangata ma whaloalo. E mono whaatalo whaatu I lau sunga palitua, e ti makahi a pape fo I le tōwha ia tia. Ai mai se le pa ia ma le mamalu o lo whaafonga mai le tato porkalame I le neita e au. Ia o lo fia lava le mato matanga luenga o le fono ia pape fo I Beta Drive Community Trust, ia ma le Moana Connect. I le avea ai ma se vaenga o le nei whaapotopotonga ua tā ua o le My Baby's Village. Ia o le porkalame lea e lango ai I tina maitanga o le Pasifika ma pepe. Ia o le porkalame a le My Baby's Village e whaila mato event I le aso tuanai, le aso fitu o Juni, e tatala mo tangata uma mai le aisi tutongi. O le iai ni au nanga, ia whaalisoi fua maloloina po health providers, ia wa iai Beta Drive doctors, pe fo I mātou I le fono, iai fo I la so upua le malo po o ministries and government agencies, iai Ministry of Education, Ministry of Social Development, ia matu whaatasinga tu maanga pe o cultural providers iai le whale lalanga, e iai lea fionga ia sawa tulangi o le tangalua penina. Ia o le whaamoemoe o le My Baby's Village, ina ia au mai uma au nanga, mo le vaaia o tina maitanga, ma pepe, I se nofuanga e tasi. Loho whaamautinoa mai le whale sa moi ma ngele whaia mato event, au mai uma au nanga o lo vaaia tina maitanga ma pepe, ia o se avanoa matango fiele nei, mo tato Aiga Pasifika e o mai latou I le nei whaamoemoe. Ia sa vali solo, matala noi services, ese, maua ni mea lofa e maua fua. Ia ma lalanga ina fo'i se moenga mo pepe, the weaving workshop of a baby's bed. O le whaamoemoe, o le iai lea o le nei whaawai mo tangata Pasifika, e mawai au nanga I le esi tutongi ma avanoa mo I lātou. Paftai mo le whafsili. Aftai. Ia. O le la whapopo atu e ti a le. Lei, mānaia. I tasu mai pasi a mareta ma whaaloalo. Aftai lava. O le ala le tu o tu pele ava noa pe ona tu atu o tau lava sa noa mai whaamule mo le whaftai. Ia whatalo whatu I lau whionga I le whonga pokalame nei tai au mas foi o tau wha tia. Ia ma tatou peano nei tai au. Ia o My Baby's Village pe on sau noia Janet I le event le asofitu o le masina fo. Ia o te iloa o le mātou pito la au Beta Drive o le a whaatasi atu ia I le aso lea. Mātou le la focus lava I tuipui o le whanau. Ia matato flu vax pe on sila fia wo o taimi o tau malulu a tau fo ona una I tato flu vaccine. Ia ai mai se ole tuipui o nai whanau. Ia o tuia pe ona sau noa ia Janet. Ia we offering all for free. Free po fea lava po a whai o ele I maea o na whai atu I o tamaiti. Ia o le avanoa le asto na I le mwhai o na amatua ia tamaiti mai lava leona mai aso se o ilunga le sfulua masina. Sfululima masina ia po le whafo I tausanga le maea I tuipui o whanau. Ia a tonu fo I mauaini nai voucher se sosoani atu I le aso Janet. Pe moa ia ni giveaway sia mo nai tangata o le mawhai o lato tuipui I le aso lea ia o te iloa whai po whaafonga mai ia nai mātua o le silafia le atua tuipui o whanau o na tele fo I o le pisi le maua taimi anga ia tua ia lato GPs ia o le aso le
ia manoa ia tau soifua I o le events e mwhai ona complete ia tui o tamaiti. Ia fo inisi au nanga mwhai fo ona sosoni atu ia peira drive I le aso leo tato events ai o te loa o lo focus, o le focus lava al mato I tu leo nurses, ia o le focus la mato I le tui pui lea, ia mai se fo tato flu vaccines mo so stangata lava, ia. E pei o leisi lava o la I tu tāua tele o le whamoe nei e tiwai ane whautua ma le whaafunga mei o le atunu. O le tamu whaile mo mori pere whi au I tina Pasifika. Ia le lau tātou tala noi tina Samoa. A wane iso tina e manatu fo I lele. E tau ave na o ngā ia le ngā luenga lea o le sailingo au wala e manui ai o ia. Mai le tau ave ina o le tamaititi lona manawa se I o ina tu ese ina. E le lofa o le atua ma le mea lofa o ufua ia. O le tele au nanga. Le tele au nanga. O au nanga nei e mawhai o na tala noa e whaasua e whala wai tele ai le sila fia. Ia e meise lava na I tina o le whanto a whai whanau. Ia e se fo e le ngata e focus I le tūla le peresa o atu ia tumaitai tausi mai pasi a mareta I tui pui e whanau. Ai ai fo I isi si o manga e a fia ai le soifua tupu ai o le whailele se turou ma le pepe. Ia o nā fo e eisi au nanga I te maua I lasto na I lea e pei o na whanau I tele fo le tautua Peira Tribe Community Trust e pei la o vaenga le so sani atu I social issues. E ia I tina o lai maitanga ia lai no fo I whale vo I e le talafia ngai mo lato. Ia e nei tina vo le lo lai maitanga o le a whana nau tu lo le ngangana. Ai o lai struggle le tu tau pateki me va pega o ngala e mawhai foi ona so sani atu mātou I au o nangana e whawhewheo no mātou lango e whawhewheo no mātou ngale rue whaatasi matina ia ma whaasino pe ta ia laina I lātou I au nanga tonu ma le sao e mawhai ona tali aina I o lātou mana onga. Ia e pei o le tāua le nā, o le tui pui le wha ma mawha e mātou, e ti se matua tala le tasi tui kuatu le ia tupu ma Janet. Nga mata milo atu nei ma mareta e whaila mātou a se singa le tui a inga, me se lava le momore le whiaure tui pui. E iei le a inga na maafe iai, e le mwhai na whaidoa le anga o tūlanga tau ngā ruenga, ai mwhona utala no atu le ngangana whaala waitele. Ma te awhi atu e musu le tina e whaile tui pui o lana tama. Ia, na mata mo whaile e amata se tala noanga se ia pupu e maipe ai sa musu ai. Ai ma matu tala noanga, o le tui musu ai, whai mai, leanga o le experience nga tupu I Samoa, mani tua voli tembe sena. O lana experience la le na ua pala ai ei lava. E avela na tama e whaile tui pui. O nanga la le por kalame le mai Papers Village le aso to o nai. O mai lati nā e iei langona whapena, o lea o le a iai ia I lātou ua lava persi, o la iei ia fomai, o la iei ia tausi mai pasi, e mawhai ona tala loma whaaso atu, o la le ese senga o Tonga, Fiji, Samoa, Manisila. Ina ia toe kein, pe toe maua le confidence lea, po le trust, e awaine I ngoa inga, e tatau o na whai tui anai whanau, o whapopo le ti tatu le ete ala toi tatu ia tupu ma Janet. Asai, ia, whamalulu atu, te tata woa ia tia, ia on tatu tui fo I mai ele, se I whasalo wha business ali sunga ia te tui fo I mai le tui whaawau le tatu tala noanga mana ia. Ia, o le whapoponga lava ne tatu por kalame o le tui Tepa I le ainga le nei tai au, man tua o nela por kalame vai o sate tasi, ia o le sosani lava lea wale manuia, le tino, loto, mawhau ma le anganga. Whaafitai o le umo lava no tāua le o whainga luenga o tātou lava tamali o alo fo I whanau o le tātou o tunu. Tau tu e tono le ofisa o soifua malolo ina o whaina sumai. Ele nei fo I por kalame e whaina tu whatuai. Le poto ma le atamai ma lo lātou whina ngalo alofa tu ina atu I loto pa ia ma le mamalu ia wā lava tūlanga uma. Whaafitai fo I pe ona saunoa mai ia le sunga ia tupu le ngana whaperitania o wai to telefo inisi e le malama o nisi o lo whaafunga mai tātou por kalame ai mana ia foi
o lena saunoa i lea gagana e malamalama ai foʻi ia nisi o tatou matua ina ia latou loa ai lea faamoemoe tele. So thank you tupu. I know there's a lot of, some of our people out there that don't really understand fully in Samoan, but faafetai tele lava mo le fogaina o loutou oʻunaga e viia le alii nei taimi e tautuu atu a pe ona tou sanoa i ai o pe uma lava tapenaga ia ua saunia mo le faamoemoe o My Babies Village i le aso le matua fogaina tuu atu lava iā te outou e tou te tufa mai mo le faamoemoe ma le aogā mo tatou aiga mo le tatou atunuu. Tēnā te la tāti atu I lau I tū, e le lei fo'i le tāta mai mai whae ilo mai o tātou proklame. Ia, ona whae rio so mātou manatu mai sunga ia tupu. Ia, whaftai lava mo le whapsili. Ia, o le mātou proklame lea o le My Babies Village, o le mātou events, e whai le aso fitu o uni, aso tōnai. Aso fitu o uni, e a mātou event I le tae au I le itula e sefulu, ai uma I le itula e lua I le afiafi, o le a whai mātou event I le whale Samoa I Māngele, ia whai o e wanoa I nā aso, o mai uma malawa inga su mai matalo mai au mātou event. Ia pe ona o whaasoa atu, o le mātou events, e au mai uma au nanga for services, e ai uma, e ai a tina maitanga, ma pepe, so all our services that look after our Pasifika pregnant women and babies, for families with babies. Mea ngā ua whaingoa ai le nei collective, o le My Babies Village. It's acknowledging the mum that's pregnant, who's carrying the child, as well as the baby, and the whole village, the family. Immediate family, the church community, the whole village that supports the pregnancy of the mum. So we have different providers. So we have beta drive doctors of the immunization. We have the fono. We have our kahutorima service. But before you dental truck, our dental truck will be there on the day. Yes, bring all our families, our children, even if they can look at the dental truck, they can see the dental truck and go in for some free checks and get some toothpaste, toothbrush, all those free things. Yeah, but before the ministries and government agencies will be there. The Ministry of Education supporting the ECE, Onga Amata, but before Ministry of Social Development, supporting our people, Sueina o Ngaluenga. So there's a lot of good providers there as well. Yeah, and also our cultural providers like Fale Lalanga, learning how to weave the baby's mat. There's heaps of services, the police, free haircuts. There's heaps of services, but because of time, so you can see it for yourself, experience, and walk away with a lot of free gifts. Yes, I always say for ole mafutanga manega lea o se asa o te salaina mo le paia ma le malo le tātou atinu whaafonga mailo ainga pe ona mali e saunoanga a Janet. Mo tangata umalava, e ui lava pe whaapito fo ile mo tina and me se olam whanau pepe fo. Ai mo le ainga atua, ia ele le lava le tua te pe lau sunga pali ma outou ina ia whaafonga mai lava i outou tāpenanga. Ma le mātango fia o itu umalava le uo iai. Le vai foi le pena ta o nifo ya o se temi le lei foi tato te mafuta ai ma o lo ya te outou e tala noa le tato ngangana ma tau fisoswani ya fa fitai la tu te pe i outou sunga e fa o pele e tanoanga wa o tulanga umane o outou suma e fa iloa fa fitai tele lava. Tupu, can you just talk a little bit more of what Moana Connect will provide for the community on the day, please? Yep. They love no, yep. Moana Connect is more the backbone support of My Babies Village. So a little bit of what we do, we have different departments po la mato au nanga. E mato au nanga la faisusu enga. We do research. Our learning team
also do workshops i cultural competency and workforce development. And then our community team who's running the event alongside all the other alongside the collective do all these events. We run cultural workshops, and then we have our operations team who provide support for all three vakas. But in terms of the whāma moelela, whātonu le astona e le asfitu we will just be providing the backbone support. But I just wanted to add, mo I lava o le, we're talking about mums and babies. Yeah, it's our for ita mao le ainga. Amen. So many fathers out there, they think, they take a step back and they think that, there's only services out there for moms and babies. But, if you're a father, you're so mate, tell them, mate, these events are for you too. So That's feel right. free to come down. It's, like, the Pewo Mnasau Nore to my Taipule o Janet. Yeah. It's Saturday, the 7th of June, 10 to 2 p.m. at Samoa. Come down, have fun. There'll be services and, it's something for everyone, like we mentioned in our program. There's something for everyone. So, yeah, have not. Yeah, I can hear from what you're saying, Tupu. For you personally, as a young man with respect, what are you most looking forward to about my baby's day event? For you personally, as a worker serving our community. Yeah, for me as a worker and as a father as well, Oh, amen. You look young to be a dad. For a lot of Mm. a lot of our Pacifica people, or just our community in general, more services or available more. So for me, what I'm looking forward to is being able to put this event on, so that services for them, because these services are for them. We all know each other within this health workforce and all of that, but our goal is for everyone in our communities to know what's out there for them. So, yeah, Tailava. Ele tama ita soifua fo e malo faalo alo tele lava. La sana fa apupu ia tulanga e mesela fo wa alo tu papela. Una sao le sunga ya pali ile taimu utuna ya tu. Ile lo su watu ile nei ainga. A ole lava pe tau mia ma lava langona tinane ona ole tuina. Ia. A tono se taimi ta ua fo ile mo lo o nanga. Eu fo ina tu ai lo soani. E sao noa lava fa mole lava i lau tau ngā luenga la whatino ina foi i le aso mal wha alo lava. Sai lau whionga e ti mo le whafsili. Ia, pea ona silafia. E amata mai ale ngā luenga le ale nurse mai le taimi e le i whanau mai le pepe se tu mau. A pea o le o atul tina e wa aile manawa. Ia amata mai e nao na whai ona tui pui. Ia e o alan whanau ia le tamaititi. Ia whapena ona whaawawa i pela ia le o taimi le tui e le tina. O le tui na le ngata mo le tina. Whapena fo i ona pui e le pepe le i whanau. Ia na whanau mai lola ia le pepe. Ia whapena ona tau muli ia le nurse le e whaawawa pea lava ia tui pui o le tamaititi. Se ia o lawe le whātau sanga lea wa uma i loa ma complete mai o na tui o le childhood immunization. Ia o le whamoe la o le aso lea. Ia tele ni tamaiti e mawhai ona a waito a tele i o tato tamaiti o Pasifika lea e nofo i ainga. Ele i taitai o na uma ia tui. Pe fo ensau noa ia pali. O isi fo i tamaiti e o tio i ainga. Wale fo ia e alu le home visit i tua. A whaingatai na i ainga no mai tono le whanemai. Ia ona mato ole i tua i ainga. Belang sa no ia papali ia nai ainga mai sa nai tina ia ta pato amalanga mai Samoa le lewa no mai Samoa ia le amai ia la ia le ole a le la tu pole le mai me na tu pui Samoa mo mai ma pewa fa finga tai fo ia fa wa tu ia ta mai tine o na le ai e popole nei te uto e tu pun me le sa tu pui Samoa
Ia ole auaunanga lana le mawhai ono i tua ia inga whaatala noa tina ia maainga foi. Ina ia keina lato trust i le porkalame wa ese foi wa uma foi na mena tupu. Ia avea foi mena tupu i Samoa wa mata adia uma ia tau soifua uma Pasifika so se atunu on nei lanlangi. Ina ia awane i toe tu lai me se mea be melen tupu i Samoa. Yeah, we are hoping e mawhai ona to tele ni a inga e mawhai ona o atu ia ilfau tuanga ma whātaratara noa fo ia tina. Ina ia mawhai ona whaawau pen nei porkalame tā ua mo pui o nei whanau. Wa porkalame nei o tui pui e le na se tasi le whaamai le pui mai tu inga nei. E ese whaamai e pui mai le tui o le ono vai aso. Tui o le tolu maasina o le 5 maasina. Sfululua maasina ma sfulu 5 maasina. Ia ese uma whaamai na e pui mai ai tuina. Ia so we are hoping i le aso fitu le whai ele events lea. O le ama whai ona maua i le toa te le ona i o tātou tangata ele o mawhai ona maua le awa noa o mai ai whanmai. E whataua e nei porkalame mo tui pui o nai whanau. Ia pui ngā lawa ia mo nai tamaiti. Ia le umai fo i le mātou porkalame o le titi tātai nei mātua. Ai, mai se ai nei tina. Na ia i loa le tā ua o tui pui mai ia i loa le tā ua o le pui ngā mo nei whanau. A le isau noa ia le sungai pali. Se whaatula wala utala le ne ingalo ia tea a tone o so es eva ai na over ai i le whaululunga. E whai mai, my baby's village. E se lo fia i le ingoa. Moa ula vaia. Wa oso vavelo o tina Samoa o lo nu. My village. O lo nu. For me personally, o te whaia supera utala lea, it really touched my heart. Moa ula vaia. E me se soi fua mai o tamaitinai, I lato o tuie sao noa lau sunga pali. Ta malulu wat. Aftai, me ai o leo te tau siri atu i ia mareta. Ele lei peo na fufonga mai. Ni nai whaamai. O le pui e a maua ni nai whaamai e lua pe tolu. Ia o la ua awea, pra ua nofo uta iai. Le whaafonga mai o mātua, ia mise foi o nai tina. Ia mareta, nga o nga whailo nai whaamai e pui. O le tā ua le te tau whaitu pui. Ia, whaftai, o le ono, o le porkalame o tui pui le immunization schedule New Zealand. Mata mai le ono vai aso le e whai i le GP. O le ono vai aso o le pepe. E lua ona tui pui e whai, whatasi e ma le vai e inu. O tui pui na e lua e tonu ia e tasi le tui au whai e pui e whama i e ono. Na e tonu le tui ona o le tale vivini, o le tale umi. Yeah, that's diphtheria, tetanus, pertussis. Yeah, o le tui voi le influenza type B, o le stoinga flu. Yeah, e lua ai le tui pui na o le ono vai aso. O le tui o le pneumonitis, le PCV. Yeah, o le tolu masina. Wa toi repeat ai le tui na le tasi le tui ai ono wha mai pui ai. Yeah, ma le vai le wha inu o le puinga o le rotavirus. Yeah, po diarrhea ma tulang whapena. Ia, ai sui ai lo le tui leo le meningococcal. Puinga o le whiwhai ai. Le 5 masina, ua toe repeat mai le tui le, tasi le tui ai ono whaamai pui ai. Ma le tui o le pneumonitis, ma le tui o le meningococcal. Ua tolu ai tui o tamaitite ave 5 masina. No o lo le 12 masina, ia wa introduce lo tui mua le misela, rubella, ma le mami, le MMR. Ia, ma toi repeat ai le tui na o le meningococcal ma le pneumonitis. Ia. Ia, se fululua na masina. Ia, o lo le 15 masina. Ia, wa ese fo le tui, wa ave le tui lo na lua le misela, mami ma le rubella. Ia, ma le tui o le varicella. O le tui na pui ai le whaamai fo le o le kansusu. Ia, ma le tui na o le pui nga whaamai losia ia po naivi. So ia toa ana e uma sfuli masina o isi taimi. O leo atoa lua tau sanga tamaitia le tulia mo le tui o sfulu masina. E uma lo tui o 5 masina. Ia na ngalo ala ia le tina. Ele i uma tui o tau sanga
Le fo fa solo na sau ia fa mai le misela. Ia le fo amata no i tua e tuli 99 ia wa overdue tele tui mo na ta mai tirs fullu masin. Na im fai ona mau ta mai tipu i ngai le misela, mami ma le rubella man tua foi e tasi le tui na ai tolu fa mai na pui ai. Le mani misela ma le rubella. Eti o ngol tatu taimi manu atu por kalame a o la so to na I le o la fa ru fa moe o la ia le matou vaega e gafa ma le faatinoina o le tui ae o la iai foʻi le matou vaega o le agafa ma le faatalanoaina faamalamalama faalauai tele ai aafiaga la ia o nai fanau pe a le faia latou tuipui matou foi fanau e muʻamuʻa o latou a e latou po foi lea faipia no sofaia e faamaʻi o le aogale o le tupuipui eti manai tele pe o le ala le o tau fai e tuina atu pea ia e sei faamatala mai fo o tulaga po a uma lava tulaga e faatinoina o autou pito la au o loo iai tono nei auaunaga pe ona taufiaga iai faafetai o lea lava e iai tatou taimi e mafai ona faamatalatalaina mai ai o nisi o tulaga pe ona outou taʻua I tatou talatanoaga I lenei lava taeao a pe ona talanoa mai foʻi la ua tele auaunaga le foʻi taʻua iai foʻi I le dental clinic ma tulaga faapena e mafai ai ona fesoasoani mo nei vaega ae mai se foʻi lava o te talitonu foʻi nisi e talanoa pe o tulaga lena e taʻua foʻi lausua palini ma o tatou foʻi apopole vale I se tulaga aiai e mafai ona talanoa the mental health of our people I'm sure e totonu foʻi lautou polokalame I le vaega ma loo faalolo tele lava I nei tau polokalame fesoasoani atu ai foʻi o tatou tagata e saunoa pea o alava mea lelei uma pe ona taʻua le susuga I le tamaʻitaʻi tausisoifua ia e mai se outou uma lava o loo iai le avanoa telē lava o loo totoe a tatou minute o le 10 minute o le tatou polokalame e faasoa mai ai I mea uma lava ma le aso lea o le taimi e tatalaina ai faamolemole ma le tuatusi faamolemole aftai eti pe lava ona faafogatu foi lele I le ia Janet o le tatou faamoemoe lea o le a tele lava ia auaunaga o le aiai o le a maua tatou e taʻu loa le auaunaga foi lele mauafua ia e pei e tāua I o le tulaga lea o le aiai le tatou taʻavale faapitoa lenā e faia iai siaki a Janet o tatou siaki o le a faia fua e se vagana I igi toga fitiga foʻi ia e recommend atu le tatou taʻavale lea lai foi lau faigaluega o le aiai foʻi ma I latou e faafugaina au o tiga ulu a Janet e la lea aso io e tele auaunaga e le gata I lea o le a tele lava ni faamaliaga I tulaga taumealofa e tuuina atu ia I latou a le ao mai e faaogāina le aso tonaʻi lea e lē faapea la o tulaga ia e ave I ai le faatāua ai ua laʻolina I mea alofa foi lele vatu e faafetai ai leo mai e tali le valaau atu e o mai mai fanau o le autū lava o le faamoemoe le aso lea o tina maitaga ma fanau tina maitaga ma fanau ae a talanoaina lo tina maitaga ma fanau e lē na o le auaunaga faasoifua malōlōina e afi ai pena o fai atu muamua e lavea o mai le siʻosiʻomaga o le a le toʻaiga fale lai nofo ai pe malūlū pe moʻomia se tulaga I le pakekiiga o taulaga le tamaoaiga ma mea uma faapena I le aso o le tāua lea o le faamoemoe lea o le Tapaipis Village I le aso tonaʻi I le vai aso asau o le a tali uma ai la fesilina o le a toʻatele foʻi auana o le toʻafā matou lea e faasoa le polokalame I le temi lenei ai le aso toʻanaʻi lea o le a ova atu ma le 10 auaunaga taʻitasi o le a faatumulia ai le mota o Samoa lea ua o mai a polokalame I magele a fatua ete o magele o le laumua lea o tatou Samoa e pei I nei I Aukilani o lea ua tatou fale o Samoa e faigofie ai ua taʻu lofa le Samoa I lo uma tagata le mei ai ia o mai lona I faaogā tatou auaunaga lea faafetai matua manei a saunaga le suga pali ia paia malemalo o le tatou atunuu ae mai se o tatou aiga ua mai lenei taimi tāua o le ua su mai ia I latou uma nei o alo ma fanau tulou tou paia ma mamalu oe ua valaauina I le atua
e tofia au ona atu ia te o tau mai tātou au wala i le soifua maloloina. E se le mana ia pe ona o vatu. Se la ngona fia i le ngoa o ta uai e ta ulole village ia e pe te aluanga i Samoa lo la ngona. O tātou tangata e le mana ia pe ona ta ule sunga ia pari e le whaapito i se vaenga i tasi. A le soifua maloloina atoa i tautua ma au nanga whaaftaitele lava ai le leile a fio atu le nā fo i tū o le tātou i e moni lava sa nao pali o nā lava i saute e se mātango fie ai o te moni mau atu west is the best i e lele ia tātou alualu fo i whapea i e le atua le tātou o mai e tau fo i na wharu upa pesani fo i le sense of humor ai fo i ma nei le tali noanga i e whawhetai o te lango nai whafonga mai le tunu te langona atu le tāua, mai lawa ia te au ia o se tina matua i tono le tātou. Ni pa ia male malu Samoa, lo tau whaafonga mai. E se le mānei o le ne au nanga. Tau o tali sa pai le ne wala awina. Au nanga tāua o tapena i le atua. Mo tātou e awala i le au nanga. Ai mai se, o le ama whai na sāu noa mai matau tala mai. I le tātou lawa ngana. Ai le fo se whai na awai e nisi, i le malama tele. A olo ye fo ye wala ma whanau, la tau te whungaina, ma sosani a te utou. Tu o te pele nei taimi wha amole mole lava i a te utou po ai lava i sao noa mai. Mole wha awa wina, olo ye e tātou minu te e te toe, ma le wha alo le tele lava. E lima e wha pena o na sao noa mai e o na wha i nailo le tātou porkalame, wha amole mole lava. Ia, ole a tati atu tene, lasa sau noanga muli. Ia, ona tuatu fole ia tupu for your last words or last comments. Ia, ona mawhai, o tu lola ia lea ma reta. Nanga le ma reta o lea e au le atu ranga sei eti. Amene. Ia, whaftai lava malo wava noa. Nau se whautuanga whaamalosi au i oe o whaafonga mai i le tātou polkalame nei tai au. An encouragement to everyone to come to our event. Saturday, 7th of June, just next week. Saturday, 7th of June, 10 a.m. in the morning to 2 p.m. Please come and enjoy our event. Bring your village. It's called My Baby's Village. Bring your village because there will be something useful. E ia se mea o ngā lea tangata o le tina, o le tama, o le tamaititi, o alo mawhanau. There will be something for everyone at our event. So just an encouragement, please, susu mai, tala mai a au. You have access to all our services, au aunanga ese le nei, so as well as our gifts and freebies. Come and enjoy. O whae le nei wha moi mo o tau tātou tangata Pasifika, whaftai lava. E toe tele ni whapatalanga, pau al mea, manao mea nisi whapatalanga e ale le tatou events le la whai le vai solea. Ia e mato Facebook page, My Baby's Village, po le Instagram page, o lo i eira whasau langa. So if you guys have Facebook or Instagram, feel free to jump online and follow us for any more updates and more information. Tawhtai lava. Ia, tona le te whatelese, whasidis whamatalanga, lo fionga eti. Ai le whamoimoe la ngō le astona, ina ia mawhaiona tō tele ni tato o tangata Pasifika e whaungaina nei events, nei au nanga, a whai ele o ele maua sau appointment i lau fō mai, wa matala fō il fō mai le astona i motu i o nai whanau. Ia, o le matala ia tato lewa maua le au nanga, it's free, it's accessible, it's available, and it's affordable for everyone. So come along, and enjoy the events. Pensau noa ia Janet, ia maamai tiau whanau na yo walo ele umatu i pui si pepe fo le fale le imau asai me te alo e ave vai fo mai ma whai ona tu, ia le lama tu iai umai le aso lea, ia mawai fo se mea o ngā mo lo ai ngai lea aso, ia whaftai, look forward to see everyone there. Yeah, God bless. Te tere lava eti ia ele toi umi fo se tala na u sauru atu ia le au sonei vai ane pa ia o le mātou tim
mana tu foi e tole the babies village e ale ngana foi le fa peritania. It takes a whole village to raise a child. Amen. Nga tua o le pepe a utu rou fa ko mai na tu. E le kikiro kai mi le pepe. Ai kau si tele a inga mo le lu. O le ngana fa moi ai e ia le mato por kalame fai la stora in nei. I le kalesia katoliko Saint Joseph o i Quailin. O la mato ia i fo i la. I la tu umalawe la talata tu nai Quailin, Waterview, Avondale, Pitonu, Bronson P, ia o le ina i le kalesia katoliko i St. Joseph. Three Kings. Great North Road i Quailin. O la mato iai. Ai mole vai aso fo. Tatu felo iai. It's going to be a fun day. Lots of giveaways i tātou tino ia ma tātou wha umi a tātou tala. Ia e meisor wha soa ma fōtuanga tui nātu la tino. Mai se rawa i tina ma o lātou whanau, tina mai tanga, mana i lātou pepe. Ia e au ngāre aso mō tātou uma. Ia, alo whakia le tua lau soifua eti. Ua lava lau soifua ma la au paolo e mapo tui ai, pe tō manga tui ai le tino. I le tele wau por kalame anoa o lo fa pe fono fa so mai ia nga le leile tua ia mo lo fino ngalo ia mo lo malo siltino e me se fu sunga fa fe nga le ngata le kale sia o lo fa le malu ma fa tuna pauli ai ia ai me so nei por kalame wau nga ele ngata inga o tausa nga lo so foto tua i le por kalame to Tepa la inga ai o se vai tele wo tu vai ai to tele tanto o tino i fa tuanga le lei manuia tele tātou por kalame si o ma mi se foi tane tātou whira vai aso pou whaatai. Whaatai tele lawa e saunoanga i lau sunga pali o bea lawa lau fonga tau moli pai musui e lau tau ofisa. Whaatai tele lawa i le atua peona o watu le amatanga. Pai mele upulena o banana o ele lei lawa le atua. Ma saintai whaapea. Iwa i taimi umalawa ale le leile o le atua le nei tai au. O le poto ma le atamai o tuina le atua Samoa i outou walo tu lou suafa i latou nei. A le poto le ma le lei o le li ufa a penga ina ai. Pe on au mana tua i tae o le amatanga. O te whaafitai i e nā whio mai i New Zealand. A te a episinisi a manuia o tau nei. Pa pe nā fo i latou nei. Outou walo tu lou. Nau ia te tātou umalawa o lea tau te tautua. Ma te mita foi. Iau tau ngā luenga le lei umalawa o le te talo te Tepa le ainga. Pa manuia le atua. E le tau wha ma le whautautanga le mai le atua le poto ma le atamai. E whaatino i nai o tofi ma ngā luenga. O lo whai e te tonu mo le au o nanga. E te tonu o le soifua maloloina. Ai meise le tautua ina o le tātou o tino. E o le talatu lea. Mo le paia ma le malo o tātou o tino. Feo e mafuta mai e le kalope. Nei tā o le te talo foi. E au ngā fo i lo tau whaafonga mai. A tono nā whaamana tutua po Australia po Samoa. Pai le tui o le tamai titi. Pai lo titi ta mama tina. Ia whape nao na ele file mua le atua. Ta latu le mo neva ia samana tua. I upo le atua. Tātou tue le lei lava le atua. I taimi umalava. Ma ia mana tua. O le atua. O le tama ia. O a inga umalava. I se fuia ma ia manuia. Se fua.